Shwmae! Croeso I sesiwn arall 5 mewn 5, gwers 10. Welcome to another session of 5 in 5. Today I'm going to show you how to learn the months of the year. Misoedd y flwyddyn. Misoedd. January is Ionawr. Ionawr. Chwefror. Chwefror is February. Chwefror. March is Mawrth. Mawrth. April. Ebrill. Ebrill. May is Mai. Mai. June. Mehefin. 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 July. Gorffennaf. Gorffennaf. August is Awst. Awst. September. Medi. Medi. And October is Hydref. Hydref also means autumn. Hydref. And November, the Market of Oak. Here is Guy Fawkes. Tachwedd. Tachwedd. And Rhagfyr is December. Rhagfyr. Rhagfyr. So the song I have chosen is Men of Harlech. So it goes da da dum da dum bum bum bum. Os chi'n hoffi rygbi, chi siŵr o fod yn gwybod y gan. You probably know the tune. So 12 mis, 12 months is the title. Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr, 12 mis. Da iawn. Unwaith eto. Eto, again. Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr, 12 mis. Eto. Ionawr, Chwefror, Mawrth ac Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr, 12 mis. Da iawn. So now you know the months of the year. Hwyl am nawr.